beda na pak pendapat na patasopo isiba papikir ulamanya hikmah juga narek ko malasa ki agi pigaw idi ko to malasa berobat iya ko malasa ki na tumakbura itu perintah hadis ketika engkau sakit maka berobatlah iya ro ko tumakbura deto mitau mate tapi meloki sa rekomang na tumadising na suku bate makasibir. Tapi ulama sufi tidak berobat kalau sakit. Magai dia pakai hadis Nabi. Siasosiwani mi ummaku na kenalasa si tau dosana na susu ko Allah Ta'ala. Pertanyaannya, iya ko malasa ki meloki ka makbura? Atau meloki ilaga dosata? Kaya kena metala. Coba benturan itu padahal masing-masing hadis maka kena peyola Pak Ustaz to makbura. Makanya ulama sufi sebagian mengatakan nareko malasa ko makbura maka kau tidak bersyukur. Nasabah mestinya ko malasa kau bersyukur. Dari situlah Imamul Ghazali nareko dena malasa lalanna culangnya maka dia menangis.